Aprang si Norris Today News kilang radon phasame kardom people churpray lo kardom. Pine berta thun bang nilimeng sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Sertalin Auditorium Hall Tara Langsualong ceremonial launching of SAMART Scheme of Capacity Building of Textile Sector Program Kidingpon. Sertalin Auditorium Hall Tara Langsualong ceremonial launching of SAMART Scheme of Capacity Building of Textile Sector Program Kidingpon Chitia Chikloni Painko Ratrokarni MP Amar Singh Tiso Phan Chuning Ripen Minister of Textile of India Phan Chinki Chithan Dampen Karbenglong Soar Luatuma Phan Aking Kachiparjak Thekchia Phan Mati Kiring Awar Saiki Piponjia Phan Kitam Tangarni Chinki Chithan Pen Minister of Textile Laso Putak RDP Ponsi Pini Kichengsi is Karbenglong Soar Luatuma Phan Bangsuri Hinira Pharopo Atumapan Karbenglong Autonomous Council Hinpen Seki Mate Training Piponpo Lapen Training Judet Pen Surikithom Lapen Certificate Sita KAC Pen Pipon Ipo Usi CM Dr. Tuliram Nonghang Ahin Pen Pirangkia Tingno Pachini Poniklo Bangso Maya Long Malahi Sarpoaman Pen CM Dr. Tuliram Nonghang MP Amar Singh Tiso Handloom and Textile EM Mathuram Lekte EMs MSCs Board Chairman Lapen BJP Songja Puatum Chitongtu Tangte Pirangkia Tingno Kaning Chelamle Arjupon Sina Dipu Pen Dominic Teron Report Northeast Today News. Instructor to बनके यूनिवर्सिटी के बनके का लॉकर लो तो मगर ट्रेनिंग को इतना जो तो बनके इनके फॉर्म इंस्ट्रक्टर तो बनके खाद बनके अंदर तो बनके ट्रेनिंग के ना तो बनके इनके फॉर्म में चाहिए ना सोशल मीडिया करके ना तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के कार्यालय तो हमारा कौंसिल में करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से करेंगे Central government can initiate la social media long let long to la ke nun and our site Lakhakri Troxy Socheng Den Thakada Hawar Kiparlo Karbihem Tunalong BJM Ematum Benchipatir Piponsi Free Health Checkup Camp Kipaman Pon Lason Sipini Socheng Den Thakada Hawar Rongchitan Patua Klamate Karbihem Tunalong Akijoypen Kisu Kilangpon Mate Prime Minister Narendra Modi ji 75 Amhangki Thekarni Pachiton Ponsi Pini Kijut Arnilo Lapen BGMM Ati Matum Pen Nang Pachini Donating Pulate Great Roxy Hawar Anlo Labangso Akijoypen Kisu Kilangpon Kipaman Ponpu Lason Sipini Labangso Jai Mekalong Alhiaman Pen Nang Kachitong Dun District Mahila Morcha Long President Ake Haipi Miniking DP Lapen Social Media Convener Ake Haipi Chitri Rongpi Specially Jennifer Ronghar Long Ari Sanghot Tumta Chirap Chitutun Lapen Pini Kisu Nangkachilang Tun Abang Hubang Pietu Bang Pokep Societu Chipaklang Ponlong Long News Report Northeast Today News. Bang saya baru ini nang letung lah medical lah health kita apa yang mampu thang nang lenang pas ini tu kita teh. Nilitum centrally amane Narendra Modi nilitum Pradhan Mantri alangli birthday suki damtang 17 tarik lasi party hin pen alangli khan ka chinghon ratum kadu pabe ka chinghon ajani si mane apenke Modi ame thang pen sitame Kiduk dat arata so tuma phan kisukyone akejoy pen langpo nangji po arong dam nangji po senile tum phan circular nang palelo la senile tuma phan hala so kan ho 6 tarik ne pene pon nile tuman state long na ha training apila je nang tum la sewa pakora po la so la pen sewa hapta po la so puthak Nilitum apana program nang pe entoy lo lasi nilitum elevais
Sinili tum ke en lo. Lake ke cengsi ke bukajan ele. Hadakta soita homosi do. Lason sinili tum arong si homosi tinta program kori damlo la free health check up a program bangke. Asi hadak kidukila katumsi tami penaan bang lo. Lapen ke ke langawar sai pusi tami ake joy si doktor tumta bang langpon lo. Lapen ke doai pusi tami ake joy pensi pipon lo. Angko lason si aku difu eleta lason si nili tum claim lo. Non dadak bangkon pasien kita ngai bapini. Non pini non ladak bang pharui sibak dobon kacito. Itu longkuan lo nang itu la bang. Tangte pini berta kilang sing ton pon ikok lo domi thang ni kardong.